سرخط مهمترین خبرهای روز. از راهبران کشورها خواسته شد به طالبان باور نکنند. طبیب تاجیک را برای به ارتش فرستادن معیوب جریمه کردند و از مهاجران طلب شد تا 3 سپتامبر حجت‌هایشان را درست کنند. سلام بیننده های عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان از سران کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری های شانگهای خواسته است که از موقع دوشنبه در قضیه افغانستان پشتیبانی کنند. اکبرشاه اسکندرов روز 16 سپتامبر در نامه به آنها گفته است که بعضی ها معتقدند که طالبان دیگر شدند. امکان ندارد که ذهن و مفکوره یک گروه تروریستی که طی 10 سالها شکل گرفته است و پیشه آن فقط کشتار و دهشت افکنی می باشد یک بار دیگر شود. گروه طالبان پس از 20 سال سرنگونی حکومتش ماه آگوست دیگر بار نظارت بر افغانستان را به دست گرفت. تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را که امارت اسلامی مینامد اعتراف نکرده است، اما بعضی از دولت‌ها از تشکیل حکومت موقت در افغانستان استقبال کردند. اکبرشاه اسکندرов میگوید اگر امروز نظاره‌گری شکستن و به خون نشستن مقاومت مردم افغانستان باشیم، مطمئن باشید فردا این وبا یعنی تهدید استبدادی مذهبی و قومی به منطقه ما و شما هم گسترش یافته دامن ما را هم خواهد گرفت. یادآور می‌شویم که جلسه یکجایی سران کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای که یکی زیر نفوذ روسیه و دومی زیر چتر چین است، امروز 17 سپتامبر در دوشنبه برگزار خواهد شد. یکی از موضوعات اساسی آن قضیه افغانستان است. ضمناً دیروز دیدار راهبران کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی در دوشنبه به پایان رسید. در آن رئیس جمهوری قرقیزستان به ضرورت گفتگو با طالبان را تاکید کرده است، اما پرزیدنت تاجیکستان این گروه را برای تشکیل امارت اسلامی با قاعده‌های عصر میانگی تنقید نمود. در جلسه از وضع پنجشیر هم گفتند. همکارم مولا رجب یوسفی در این جلسه شرکت داشت و قبل از برنامه از او درباره نتیجه جلسه دیروز سوال کردیم. جلسه رهبران سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی ساعت 10 روز 16 سپتامبر در قصر ملت آغاز شد و تنها در افتتاح این جلسه برای چند دقیقه خبرنگاران را به تالار مجلس راه دادند و بعدا رهبران سازمان پس درهای بسته 2.5 ساعت گفتگو کردند. البته از آنچه در داخل گذشت خبرنگاران شرکت نداشتند و پورا درباره آن بحث نمی‌دانند، ولی از خبرهایی که دفترهای مطبوعاتی رئیس جمهوران کشورها نشر کردند معلوم شد که موضوع اساسی در جلسه رهبران سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی وضع افغانستان بوده است. از جمله صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است که کشورش جانبدار مکالمه با هیئت نوی حکومت در افغانستان یعنی گروه طالبان است. اما رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان ظاهرا مقابل این امر برآمد کرده گروه طالبان را به وعده خلافی عیبدار کرده. گفته است آنها امارات اسلامی را با قانون‌های عصری میانگی بنیاد کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از وضع پنجشیر نگرانی کرده. گفته است که طالبان دسترسی به آب و غذا و کمک‌های بشردوستانه را به این دره محدود کردند. سوال دیگر هم این بود که خبرنگاران چگونه جلسه را انعکاس میکنند. البته من دقیق نمیدانم که چند نفر از خبرنگاران برای انعکاس جلسه هم سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی و هم سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه آمدند، ولی در بینای کتابخانه ملی تاجیکستان مقامات یک مرکز مطبوعاتی را فراهم کردند که تقریبا با همه شرایط‌های ضروری برای ژورنالیستان آماده شده است و در اینجا برای روزنامه‌نگاران کامپیوتر و پیوست با اینترنت و همچنین مانیتور گذاشته شده است که خبرنگاران از آنجا می توانند رفت جلسه ها را مستقیما تماشا کنند. خب در نظر است که امروز در شهر دوشنبه جلسه رهبران سازمان همکاری شانگهای و همچنین جلسه یکجایی رهبران سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی برگزار شود و موضوع افغانستان یکی از موضوعهای اساسی این جلسه ها خواهد بود و درباره رفت این جلسه ها ما در برنامه اخبار و همچنین در سامانه رادیو آزادی برای شما اطلاع بیشتر می‌دهیم. سیمای شهر دوشنبه در روزهای برگزاری جلسه های مهم تغییر کرده است. به خاطر آمدن راهبران کشورهای منطقه کوچه و خیابان های پایتخت گل پوش شدند. نگاره فضل‌الدین موضوع را ادامه می‌دهد.
бархе аз сокинон ва меҳмонони Душанбе ороиши шаҳрро ба муносибати ҳамоишҳои бузурги байналмилалӣ ситоиш ва бархе дигар накӯҳиш мекунанд. воқеан дар рӯзҳои баргузории ҷаласаҳои созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ва созмони ҳамкориҳои Шонхой симои Душанбе тағйир кардааст. аксари кӯчаву хиёбонҳои пойтахт гулпӯш шуданд. бархе сокинон инро дуруст меҳисобанд. албатта маъқул. мо ҳар паго мисол кор ба мебиёем, чӣ қадар оромӣ, чӣ қадар нағз, чӣ қадар давлати тинч. ҳар сар мисол як хел бо сар дигар як хел, иам як дунёи нав. вале на ҳама ин ороишро ба маврид медонанд. онҳо мегӯянд ҳарчанд барои чашм хуш аст, барои дил на. онҳо ба воқеаҳои Афғонистон ишора мекунанд. ин ҳама хушиҳо ба одам рӯҳ илҳом мебахшад, аз тарафи дигар хеле боиси таассуф аст. чаро дар ҳамсоягаи мо ҷанг аст. дар кишвари Афғонистон қатли ом мекунанд, миллати моро мекушанд. ман алон ин субҳ телевизионро тамошо кардам, тамоми журналистҳои тоҷик, ман мутаассифам. тамоми шаҳрвандои Тоҷикистон, ман мутаассифам ки садо баланд намекунанд. мақомот маблағи сарфшуда барои ин гулу ороишро эълон накарданд, вале бовар меравад ки барои ин гулҳо ки аксаран аз хориҷи кишвар оварда мешавад, маблағи зиёде сарф мешавад. додгоҳи низомии шаҳри Душанбе як табиби тоҷикро барои бартиш фиристодани ҷавони бемор ҷарима бастааст. додгоҳ бо нашри баёнияи расмӣ гуфт, Рустам Умбатов моҳи апрели соли 2020 Парвиз Ҷалиловро ки сутурмоҳрааш бемор буд, ҳамчун фарди солим ва муносиб ба хидмати ҳарбӣ тавсия додааст. миқдори ҷарима ва рӯзи судури ҳукм гуфта нашудааст ва назари табиб ҳам дастрас нест. дар Тоҷикистон борҳо шудааст ки ҷавонони бемору маъюбро ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ фиристоданд ва баъзе аз онҳо ҳангоми хидмат фафтиданд. мақомот вуҷуди ин мушкилро инкор намекунанд, аммо мегӯянд саросарӣ нест. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия оид ба муҳоҷират дар як изҳороте аз муҳоҷирон хостааст ки муҳлати будубоши худро дар ин кишвар то 30 сентябр қонунӣ кунанд, то ин ки аз Русия ихроҷ нашаванд. гуфта мешавад имрӯзҳо ҷараёни расмикунонии муҳоҷирони меҳнатӣ барои иқомат ва иҷозати фаъолияти меҳнатӣ дар Русия идома дорад. дафтари матбуоти намояндагӣ хабар додааст ки муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар давраи пандемия натавонистанд фаъолияти худро расман ба қайд бигиранд ва натавонистанд ки маблағи муайяншуда барои ҳаққи иҷозати фаъолияти меҳнатиро пардохт намоянд, тибқи санади мазкур то санаи 30 сентябр метавонанд ба шуъбаҳои кор бо муҳоҷирати ноҳиявии худ муроҷиат намуда, расман худро ба қайд гирифта дубора ба мақомотҳои марбутаи иҷозатномадиҳии фаъолияти корӣ муроҷиат намоянд. масъулин таъкид мекунанд ки пас аз 30 сентябр шаҳрвандоне ки расман ба қайд гирифта нашуданд аз кишвари иқомат ихроҷ карда мешаванд. бахши як рӯзи таърихро ҳамроҳ мебинем то аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз бехабар намонем. 17 сентябри соли 1934 осоишгоҳи Хоҷа Оби Гарм ба кор шурӯъ кард. ин осоишгоҳи табобатӣ дар манбаи обҳои маъдану радон бунёд шуда барои муолиҷаи бемориҳои аъзои ҳозима машварат мешавад. осоишгоҳ дар ҳудуди ноҳияи Варзоб ва қаторкӯҳҳои Ҳисор дар баландии қариб 2000 метр дар сатҳи баҳр сохта шуда, ҳоло ҳам яке аз маконҳои маъруфи табобатӣ боқӣ мемонад. 17 сентябри соли 2013 дар маъракаи интихоботи президентии Тоҷикистон нахустин бор дар таърихи интихоботҳои ин кишвар як зан хост номзади интихоботи президентӣ шавад. аз ҳуқуқшинос Ойниҳол Бобоназарова ҳизби Наҳзати Исломӣ дастгирӣ кард, вале бо сабаби нокофӣ будани имзоҳо номзадиаш ба қайд гирифта нашуд. роҳ наёфтани номзадии ӯ ба интихобот мавриди интиқоди ҷомеаи ҷаҳонӣ гардид. 17 сентябри соли 1948 содрӯзи коргардони маъруфи театри тоҷик Фаррух Қосимов аст. бунёдгузори театри мустақили Аҳорун аз коргардонҳои навоваре буд ки қиссаҳои Юсуфи гумгаштаи Мавлонову Исфандиёри Фирдавсиро бо услуби нав ва миллӣ тақдим кард. писари ҳунармандони маъруфи театру синемо Муҳаммаҷон ва Мушаррафа Қосимоваҳо дар 62 солагӣ баъди бемории тӯлонӣ даргузашт. кори Аҳорунро ҳамсараш Сабоҳат Қосимова идома дод.
بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی چنین اعلام کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نوید بامدادی. به شما استراحت خوب را تمنا دارم. خدا نگهبانتان.